Spice, ni ukuvuga ngo amakuru azindutse rero muri Pi Network, ni ukuvuga ngo bamaze kuvuga ko bakeneye kugabanya icyuho kiri hagati y'abantu batarakora KYC n'abatarakora migration, aho rero bavuze ko mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025 bavuze ko rero bagomba kongera icyo bita accessibility and inclusivity, aho bavuga ko bashaka ko abapiyoniya benshi bashobora kuba babona amahirwe yo kuba bafata amapaki cya Open Mainnet rero bakaba bayakoresha. Ikindi bavuze ko bashaka kongera umubare w'abantu bamigratinga kuri Mainnet, ukuvuga ngo muri Mainnet barashaka ko izagera rero abantu benshi bafite migration, bashaka ko Mainnet izagira abantu benshi bafite migration. Bavuze ko Open Mainnet bisobanuye ko hari more engagement, hakenewe nyine abantu benshi kandi hari stability in ecosystem nayo ikaba ihamye cyangwa se ifite imbaraga nyine. Bivuze ko mwitegure kubona migration nyinshi vuba aha ngaha. Ikindi bavuze ko abapiyoniya bakeneye kumigratinga Pi zabo bagomba kuba rero bakeneye kumigratinga Pi yabo bagomba kuba bari muri mu itimu yawe nyine, kandi bari muri security cycle. Bivuze ko igihe migration yaba ihawe abantu benshi nyine, bivuze ko na Pi nyinshi zizaba ziboneka ku izo bonus nyine wavanye mu referral bawe. Bisobanuye ko niba ushaka Pi nyinshi, bwira abantu bawe bakore KYC, nicyo bishatse kuvuga, kugira ngo ubashe kubona amapayi menshi nawe uzajyana cyangwa se uzajya muri wallet. Iki nicyo bashatse kuvuga, ni nko kwibutsa abantu bawe bagakora ama KYC kugira ngo bagufungurire payi nyinshi zijya kuri available balance. Ngayo rero ibyo bavuze ni ibintu bitatu: accessibility and inclusivity, bongera bavuga more Pi migrated to Mainnet, bavuga n'ibingibi byo kuba timu yawe wakongera ukabibutsa bagakora KYC. Mbibutse ko katawane nyine ni kuva mu kwa mbere kugera mu kwa gatatu kwa 2025. Ubwo bivuze ko hariho rero bashobora kubarekurira rero ibyo ngibyo bijyanye na bya migration na KYC, bagiye kubirekura vuba kabisa kugira ngo bagabanye icyuho kiri hagati ya KYC na Mainnet migration. Murakoze, Imana barinde.